Uba ban tidor langdo ubade MLA jong ka mau kunro constituency uba longru hagju por menteri jong sarkar jela beripej ikatanan agriculture uluan ban bu yo mau nong rim nak benta ban kentiu kerdan no ya ka sub center thanroj sya ka PHC ka Papura. Hagati kejing bu mau nong rim ya ka thanroj sub center sya ka primary health center la penmang ha kejing lut ka ba shipo klur tengka ha ka bau ba ban tidor langdo kumukongsan ulawan ban pli pejba yo ne mau nong rim ha ka jing don lang jong ba martil mukhim ubri MDC jong ka mau kunro constituency ka district health medical officer Dr. Andriana langdo barusor dar senong uba harkin warjri bat kiwe ketika jing pli yo mau nong rim ban kentiu kurdan ya ka thanroj sub center sya ka PHC ka Papura. Shushu hagte keju kesengi menteri katanat kamrep kamriang jong sarkar jela ula please ndon ru ye ke ying school ke bethamai jong thanroj government lower primary school kablolong ru bagati ke school karakhe ye ke jingdap ke bah nyup san snem jong ke jingyai lenti ban ai jing sikri sakipai ba kathan uba ban tidor langdo haba ai jingkran kumukongsan ula khot lang ya baro kinong ye don benta bat ke ne ke PHC bat ki paj ba ru kumju ban ai ke jing trilang bat ke sarkar na ke benta ke bah kamnian bat kham tam ha ka kot ke khya jong ginong shnong jong ka thain baro ka wei uba ban tidor langdo ulong ba ke jingla jong sarkar ban kentiu kurdan ye ke ne ke sub center sya ke PHC kanwara ya shibun ba ke jing mentoi ha ka liang ka kot ke khya ye ginong shnong ka thain bat ru kumju ye ginong shnong ki badan marjan bat ke ne ke shnong Nagaliang jong usor dar senong ga thanroj uba harkin warjri ulai thu bahadu lai akar lai sung bhai ga jaka bantai ya ka PHC da ka dor barsenong thanroj sakatanat ka koj khya da ka bawlapan pauru ya ka jing sukumen ba ka sarkar kelawan ra gi kampen roy hapo ka senong thanroj ka senong thanroj kalayo ban lek kemen hagi ar banta kawai galong na ka banta ka jingpli ya mau nong rim na ka banta ban kentiu kurdan ya ka sub center sya ka PHC bat kawai pat ka de ka jing rakhe ya ka jubilee badap nyop san snem jong school thanroj government lower primary school bat kalong ka jing kerkhu ka bakrau Ibawang yang bali pempersyang no ban wanra no da ke PHC hang ni hapo senong thanroj tengong ngabatai kendiat kai kajing trang ba kajing kwa ka jong pi kai ka bapelong hendrai hakata kapor ngarang dai tang UMDC bat hakata kapor ngasyong donbo lada bulai uibet yang nanda poi syaka kerdan MLA kadai 4% bangan wanra da PHC yang le nama katip baka kot kakia kadai ka ba na ka benta jung ilang baro baka kot kakia kadai ka ban rat ding kong ya ka jinge jongi baka jingban jong ka jingdo kadai na ta daw makan mau hagi di por di balik no kapang iyo banyak keren buat kinong song senong iyo banyak keren buat kinong penyat senong makan mau nadu usnam arajar kat pra ter arajar kat kendai arpo kat nu ni persyang bat kat nu ni keren namar ngakwa balong ipi kamdai ka besuk banyo ya ka PHC kamdai ka besuk ban upgrade sya ka PHC ngan ong ipi lada kamdang kata kajing long kajing man bat kajing biang nadong sadang kita pi kong kinong song senong babalay ka thanroj naka sub health center in-upgrade siya ka PHC kamday tang babalay nakaliyang ito nga UMLA hendray nga kuha ba nang ipi tong ini atak tilang nakabenta kipay ba nong song senong jong senong thanroj balay nga ang kumta lada day nga neto ipi lada umbiang ka health center jompi
Kambiang ke performance jong ketika software center ngakarai pinompan lah dan upgrade syaka PHC. Kita yang kata bahkan ni ke software center ni kepala kyo syaka health and wellness center. Kadai kawai lagi soft center apa East Kasian apa ke state kawai ke jongi bahkan ni ke health center ni yang itu ipi. Kadai kawai lagi bapang nam tam belayo kusnam nagawai kapor, siya gawai kapor. Bahkan ni kajingyo jong pi ban upgrade siya ka PHC kadai kajingjok jong inong jong tiroy. Kamdai tang bagi orang bagi cule politically ban le politik bagi kuat ban wara ya ka PHC. Andai kadai kajingnya trailang jong inong jong tiroy. Bat nga ini sisa ya kajing angnot ya ke inong jong tenroy. Nyalit lo tublay unriunda. Kublay ya pibara. Kublay ya pibara. Bayitan ng nementa. Katbab nyalit lo tublay unriunda. Nyo pau kumta tartar ngiyo cintet baranta bayagan ka sab santa ka chongi hane lasdang ban senong rem house nam khakhandai prapuai tadai na kadau ngikan mar ko binong shong yai ba minister warba namar khakhandai prapau idai wa male khakhandai prapuai ngiyo ayagane mawa te ngi sokan mari ban ngi khalang ri ben dong nang hang ne namar i ro dai wei kemudian ba ban ne kum wei na ka ching shai ban prat nanti ya ke em lang salang hang ne po shnong jongi te ka ching dong ban galang chu phi ka ne ka si sa shi sen ba minister wa ba ngi ket ba tirang i phi kom ka shnong ba phen nang shai nang ba phen nang shai nang ka man sem ba kum chu aka ching mot ching perkhat Bapen ng siyang pra siyang knaban singan kay yung kasam bat yung lang saman. Kulay sibon ba sa sisin. Mantapat na kajingan ting apan kamaw hamay balay. Apan kamaw yung kanigasni hagapor kubit kacingtem kacingtem tho pa kacingter ha kacingplo kacingklang kipay ba siya kadang siya kamon nasau jahat nama balai kecingnya dibangi kendo aktu gisngi menta apat kalong kecing keman namar kacingwan jom kebet kalong thik kom open prang ya kacabin kacunga ya kacabin kacungi ya kacabin juki asha ya kacabin jukan wadi ya kistak kibatrai tak kosok sentar bangun long kibanang kibasta at kibatip kumulungan niya ganti banwan ra syusyu ya kacing mentoy Pamangaro ra juta teng itu peja abha nata ka ai shisha kajing rak kam ta hawater ha ba nasuto bagadon kita dawai kita shin ha kita kimbat ba pi pen long tam kita so kajing ai jing mo jong piru man peklan ni galyang Tinidong ni Dr. Lindem, ibigay ayos Dr. Hapo, jong sa PHC, mas maula yung nada kadon kajing tray lang, na makiniru kanong rim jong ki, ni Dr. ayos kalong halong jong kimbat, kung mamapihi, kibalayo, kini ka talent na ublay, manlong kita kinong sumat, Pina kanya tray lang man ayos yung kajing siya kri, man tangkan yung kajing siya kri, man tagipag pa kamtang hagani kalyang. Bakas mo na kalyang jong department jong ikatahat jong inantaro, data kita di ba ay dawai halor kijing shitong ibede bigising hendai wat kung wat ye gitu ki ba ay kijing sumar hagapun ka khan kamtam hang ne then rot le kilong ki babon ha minta nila ya kerpa ye ki bagi dia tray lang bagi doktor bagi nurse ba kijing thu jungi ki gawai ban ay ya kijing pun kijing kha kabadon kijing kabam dan jing ma
katahi di jing thu la kalong na di doktor ki nurse ne ba phi ko tan kha ha yen te ji tre lang na sno ka long ke ban kampin bha shu ya ka ne ka jing sumar ka ban ai ka jing rap company ki long kme jongi ini khap no ribbon kumgadak bagi pleno ya kan ya government LP school ang ni hapo snow sendroi dan nakaliang ka jonga ndon kam man kran issue andai ka sukit bok kit yang bang ai ku play ya kinong ikai ya ka snow ya kinong issue na baro karbedan lang nang kiyo sa parang ka jingnang jing start kadai bang itrang ban ilayo ya kan ka peldek ni istana in pendon kam bagi sumar ka please for saudar sejidon lang bahet baca pi baro kinokit kam jo besnong stip mumbar kinoi kai tong inya bat lang yu ribon ngine kap nak bayak le wei ar la